Samarqand davlat chet tillar institutining ochilishi. Samarqand davlat chet tillar institutining The Samarkand State Institute of Foreign Languages. Samarqand davlat chet tillar institutida Sening quchog'ingda olaman ta'lim. Sening quchog'ingda bilimim o'sgan, qarshingda bosh egib qilaman ta'zim. Oliy o'quv yurtim, onajon maskan. 30 yil muqaddam tashkil topgansan. 30 mingdan ortiq g'alabalaring Samarqand faxrisan, g'ururidirsan. Faxrlanib yurar talabalaring. O'rgatib kelasan dovonlar oshib. O'g'il qizlaringga turli tillarni, shu tillar orqali mehringni qo'shib bog'lab bormoqdasan dilga dillarni. Dotsent, professor, o'qituvchilar ravnaq topishingga hissasin qo'shar. Ona O'zbekiston yoshlari uchun dilida borini poyingga to'shar. Sir emas barchaga ayon. Boshdan kechirgansan og'ir damlarni, kulib boqayotir quyosh sen tomon. Unut qora kunni, unut g'amlarni. Bugun vatan sen uchun, davlat sen uchun g'amxo'rlik qilmoqda berib e'tibor. Endi sharoitga ega xonalar, ko'rkam osmon o'par binolaring bor. Sen mening orimsan, borimsan ishon. Oliy o'quv yurtim, onajon maskan. Ta'lim berganimsan, unutma har on. Qalbimda yashaysan, jonajon maskan. Samarqand davlat chet tillar institutining ochilishi mustaqillik yillarida O'zbekiston uchun jamiyatimizda voqea bo'ldi. Institut ana shu 30 yil davomida shu jamiyatda o'zining salohiyati naqadar ekanligini isbotlay oldi. Bugungi taraqqiyot va jamoaning bugungi kuch-qudrati esa yangi bir salohiyat bosqichiga chiqa oladi degan umiddaman. Institut jamoasini uning tashkil etilganligining 30 yilligi bilan tabriklash barobarida men to'plangan ana shu tajriba, erishilgan salohiyat bundan keyin ham jamiyatimizning rivojiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Monsieur le recteur, chers professeurs et étudiants de l'Institut des langues étrangères de Samarcande, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous en ce jour où vous célébrez les 30 ans de l'Institut. C'est un bien beau jubilé. Très peu de temps après l'indépendance de l'Ouzbékistan, votre institut s'est imposé rapidement comme un établissement réputé pour la formation de générations futures d'étudiants. Pour l'ambassade de France, il est un partenaire important et très apprécié. Je vous souhaite donc, monsieur le recteur, ainsi qu'à vos équipes enseignantes, administratives et à l'ensemble des étudiants, un très bel anniversaire, un superbe jubilé, et je vous adresse tous mes vœux de succès et de prospérité pour les années à venir.
Уважаемые коллеги, от имени всего коллектива Нижегородского государственного лингвистического университета имени Николая Александровича Добролюбова и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием со дня основания. 30 лет – это важная веха в истории развития вашего университета, знак его процветания и ярких достижений. Сегодня Самаркандский государственный институт иностранных языков – это один из ведущих вузов Узбекистана, славящийся высокими стандартами образовательной, проектной и экспертно-аналитической деятельности. Особой оценки заслуживает деятельность педагогов университета, настоящих профессионалов, передающих свои знания и опыт молодому поколению. Ваш подход к подготовке специалистов, который основан на новаторском духе и постоянном стремлении к совершенствованию учебного процесса в соответствии с потребностями нового этапа развития, вызывает глубокое уважение. Уважаемые коллеги, выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество наших вузов. Уверена, что накопленный опыт совместной работы будет и впредь способствовать укреплению и расширению наших партнерских связей. My name is Tom Kiddle and I'm director of Norwich Institute for Language Education, better known as NILE, and here to wish a happy 30th birthday to Samarkand State Institute of Foreign Languages. It's a huge milestone to achieve, 30 years in our sector, and we wish all of our colleagues, friends, students, faculty and administration at Samarkand State Institute of Foreign Languages. Sayın Rektör, değerli akademisyenler ve sevgili öğrenciler. Semerkant Devlet Yabancı Diller Enstitüsü'nün 30. yıl dönümünü üniversitem Semerkant Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ve kendi adıma yürekten kutluyorum. Дорогие друзья, я вас поздравляю с 30-летием со дня основания вашего уважаемого института. Для нас ваш институт стал одним из важных вузов, в котором мы имели очень важное и основание связи с нашим центром. Bonjour, je suis Nathalie Leslin, fondatrice de Kokoro Lingua, et aujourd'hui j'aimerais présenter mes meilleurs vœux à l'équipe de l'Institut des langues de Samarcande. Félicitations pour cet anniversaire important. Cher Bahodir Alikulovic, mesdames et messieurs, chers collègues et chers amis, c'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que nouvelle directrice de l'Alliance française de Samarcande, pour célébrer ensemble les 30 ans de l'Institut des langues étrangères de Samarcande. Cet anniversaire symbolise 3 décennies de passion pour les langues, d'échanges culturels, de dévouement à l'éducation. 네, 여러분 안녕하세요. 저는 한국의 경희사이버대학교 한국어문화학부에 재직하고 있는 김지형입니다. 우즈베키스탄 국립 사마르칸트 외국어 대학교의 개교 30주년을 진심으로 축하드립니다. 앞으로 발전하는 사마르칸트 국립외국어대학교에 저도 함께 하면서 더 큰 발전을 이루는 걸 보고 싶습니다. 다시 한번 진심으로 여러분 축하드립니다. 파이팅! Now it's the 30th birthday of the Samarkand State Institute of Foreign Languages, and I hope that this great work continues, that the Samarkand State Institute continues to invite students and scholars from all over the world to experience what I could experience. Поздравляю с юбилеем Самаркандского государственного института иностранных языков. Вот уже 30 лет Самаркандский государственный институт иностранных языков продолжает эту славную традицию, открывая для студентов новый мир через язык и способствуя развитию межкультурного диалога. Желаю дальнейших процветаний, талантливых студентов и высоких научных результатов. С юбилеем! Selamünaleyküm. Semerkant Yabancı Diller Enstitüsü'nün değerli rektörü Sayın Bahadır Alikulovic, idari kadrolarda bulunan hocalarım,
sevgili meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Semerkant Devlet Yabancı Diller Enstitüsü'nün 30. yılını yürekten ve candan kutluyorum. I'm Banu Husubutun. I am Hilal Onat. Yes, when we were in Samarkand, we had a wonderful time, both academically and socially. From here, Ankara Hacettepe University, School of Foreign Languages, we send you our best wishes and best regards and hope to get together again. Assalamu alaikum. Aziz va muhtaram domlalar, Samarqand Chet tillari institutining xodimlari, sizlarga chin qalbimdan tabrik qilayman. Mana bugun ajoyib kun. Samarqand Chet tillari institutining ochilgani 30 yil bo'ldi. Ayniqsa 21-yildan bu qadam Koreya fakultetini ochilgan. Men shu Koreya fakultetini ochilishiga boshlagan edim. Mening ismim Professor Kim In-tae. Yana bir marta Koreya fakulteti va Samarqand Chet tillari institutini ochilgani uchun chin qalbimdan tabrik qilayman.